Biswanath College Auditorium Hall Hemalong FRC Aputhak R6 Pen Mei Kangnipon. Singhason Langparpan Arong Along All Party Hills Leaders Conference Ahin Pen Cherok Tokame Kangnipon. Langlokso Lambs Cooperative Society Ningkane Seka Farman AGM Ame Kangnipon. Niliberta than mangfi sami kakrong hansepi. Aprang si Biswanath Karbi live kelang mereka cing hunara do anapan karong nang pajeriglo karom. Tene pinike cengsi lepen RC gira beta nonang ton pen arjik tha. Pinike cengsi RC gira beta puhanlo. Patume chiti ni bhai cap bomtani Biswanath College Auditorium Hall Hemalo FRC Aputhak RC git pen Mei Kangnipon. Patumi chiti ni bhai cap bomta arni Biswanath College Auditorium Hall Hemalong Forest Right Committee mate tihek pen FRC Aputhak RC git pen Mei Kangnipon. Labangso Forest Right Committee mate tihek pen FRC Ame Along Kachitong Dun Laki SDO Hodor Dipen Bormon Gopur Circle Officer All Assam Karbi Students Association Piripia Me Abari Mepu Mongol Bay All Assam Karbi Students Association Biswanath Longria Me Along Amepu Horenjit Teron All Boro Students Union Biswanath Longria Me Amepu Songol Goyari Lapen Rong Engkoi Forest Right Committee mate tihek pen FRC Committee Amepu Lapen Kongchun Bang Anparta Claim Bang Pubang Piatum Chetong Dunsi RC Jit Pen Forest Right Committee mate FRC Aputhak Chingwai Chingsai Padupon. Patumi Kangnipon Forest Right Committee mate tihek pen FRC Ame Along Kapachini Ponatenke Rong Engkoi FRC Committee Angbong Pen Rong Sir Cap FRC Committee Karbi Arong Dodun Koklo. Lasi Rong Sir Cap FRC mate Forest Right Committee Karbi Arong Rong Sir Cap Dodun Koklake Puhenlo Lakhahini Sorihobil FRC Nahorbari Langsoliat FRC Lakhahini Selaikati FRC Uttor Nahorbari FRC Lakhahini Pothaijan FRC Selaikati FRC Torajuli FRC Milonpur FRC Samukjuli mate Chupilangso FRC Henlo Lasi la Kisungpon Rong Sir Cap Arong Araratum Kedodun Along Le Miadi Pata Kacheselam Dunjipura FRC Mate Forest Right Committee Kachepahim Pupon Meipula Pen Kongchun Bangalong Prabjin Pen Kahuni Damji Aphan Chethan Chimumpon Lapen Patumi Ame Along Rong Sir Cap Arong Mate 9 FRC a documents Kechok Che Dokok Ajanesi Miadi Pata Selam Long Le Dalo Pusi Bangso Ame Long Chingwai Chingsai Pon Lasi la Bangso Kechok Che documents Ke Doan Pusitame Kapechok Thuji Aphan Arsik Jit Pen Chethan Chimumpon Si Ing Samjin pen meyamo pachun ponlo. News Desk report Biswanath Karbi Live. Pini adun to R6 jet abirtan non-angton penarjikta 10 seat open for all category pu Aputhak Lakhain koi Singhason Ahabar Langparpan Along All Party Hills Leaders Conference Tihek pen APHLC Araratum Aning Kipung Lapen Ningkang Samse Kachepek Langpon Team Karbi Anglong Akleng Sarpo mate Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kejapon Karbi Anglong Risim Kangtang K Orasong KLNLF KPLTM KPLTW KPLTR UPLA PDCK Lapen India Government Lapen Assam Government Angbong Tripartite Talk Ingnisi Chitini Pai Pli Arni New Delhi Along Peace Accord mate Karbi Monsam Lamdon Chetok Ponlo Lapen Bangso Alamdon Ka Chetok Along Karbi Akhei Lapen Inglong Aso Atuma Phan Ka Phire Memenai Angdeng Lake Puhenlo Close Hini Tokbora Ke Thomalong Ke Jongpon Inghoi Ke mate 10 seats open for all category Adun to close Hini Tokbora Po Along Ke Jongpon Thoi mate Karbi Anglong Lapen Dimahaso Angtan Kedo Akarbi Kedo Ana Tumaphan Scheduled Tribes Hills mate ST Hills Hokpon Po mate Parlopon Po Alamte Plain District Karbi will be ST Hills Status Po Alamte Aputhak Ningkang Samse Dolang Lapen Close Phai Hini Tokbora Trok Ang Dengalong Ketok Panchayat Aputhak Che Dondon Thekte Lapen Adun to close Phai Hini Tokbora Sir Kepalong Ketok Karbi Anglong Autonomous Council all power to the Deputy Commissioner Lahai 6 Schedule Aaron Atengpen Kechok Damde Thektiklo
lasi Karbi Anglong ke arni si Tripura ason nang ceplang dat si Karbi ke thedung katikuk kana hok dat ji lapen kang tingkuk atwar anat dambom si kibir dat ji angring kethek damlong ajok all party hills leaders conference mate tihek pen APHLC tiripi ame pu jai kathar party pi ponsi lakhain koi singhason ahabar langpar pan waren teron arong along che rok tok mate awareness ame padu ponsi lamdon kache tok along ke chok che thektik alam the dokok ajok labang so me along kache tong dun ke ong dung arar tum thur paksi kache don dun thek the ang thek kache peklang ason ben ning kipung erset prungset che peklang pon lapen labang so ame along singhason all party hills leaders conference ame pu deuri terang dipu LSC all party hills leaders conference akongchon bang rajan timu mepu deuri teron lapen ke ong dung arar tum che tong dun si ingsam jin pen me kapachun pon abirta ripdon long Empeg long leti, Hitung sanse. empeg long leti, Hitung sanse. no to namaste, no to namaste, peace accord hitung rekne, Hitung rekne, hitung rekne. Cheso pansit kap kiping hitung rekne, Hitung rekne, hitung rekne. Cheso pansit kap kiping hitung rekne, Hitung sanse, hitung rekne. Ini hilir ot kray mai ke dam tu ke ha Delhi. Hilir ta ot nang ni. Nu ke suat ta ot nang ni. Dak iklim ni ke vote pilok ata chok. Ke thek atuang phan. La lo ke thek. Kachari thek atuang phan. Poisa ke chut thap the atuang phan. Lo hala election poisa nang ke ron re atuang phan. Hala atuang phan vote pilok ata chok. Delhi da makam ve. Hilir ot kray akam ve. Munit piti akam ve. Munit ta tidu na kau ve non ke titu et aman ko pilo ka plan ke tia tom hansis long kep pitu det bani ande hala long kep ke tia tom pan loksi ilitum a lo ke do tom kitinang lo bodi ka je plan ko bang ke a lo ke do tom kitidam ke kitidam la pen adu ka jing hoi ning kan phong ke habit be te kinu tim pat ka je pe cek tim ka je pe cek atum la di hala tum non hala kin tie tum lo na long du kin tie tum ma phan si tim pat ka je pe cek tim ka je pe cek ka je pe ti apran ka je pe dam kin tie tum ma phan ko an ka terak me me la son ka terak me me nak ni do yelang ma ok Allah lagi nang itu ini tu ma takrang nang ni Athema ma takrang nang ni teke non hedi nili tum chingi sikhido yaso do bom nang ma tindi non je phan edlo ayak ko ma bedet ma non seta yaso ke dolang ke insinya ayak ko dolang hala kappa bedet dia phan hedi Assam government kalite India government a agent tum hedi ili tumari sumara tu phan nang tum hili odra habit dam non ko ako nang toy puji nang toy thu po anje morning kan potro api nang itu mak duk pik lo mo monin piti olobo pulate monin piti olo poisa extortion claim olobo kidnap olobo pulate halai hoi a record an hedi kagos potro hedi bang government do CBS po mati CBS po nang itu bang tox na hang po ji tox na hang po age tox salong hedi kopi lo ka plan dia la non het ke ne le ke pian tie tu man nan khan lo asap ta lam na ning ye long le phe di hala tok sa long thang na ning ye le pi lo ning ye long le phe la phe yo na hala da mun ni ka pi thi do na hala da extortion a case do lam ning je re ni nang ting pho ji phe le ke pho la dak la hala 7B long ke tok do ke yo 7B nang le to handa pore le te long ko 7B long ke tok do B long di alam ke la son pina hala ni tu la so la ni tu la sikhi du la leng lam ke tok da ke do et la ho nang le tu nang che nam nu nang yi ador pharo isi nang le ili tu ke phak ok ke pharo ke thong da ilin nam net ma di ding Inju bak paok suci dia nu, la kita dia lam nam rong nu, ayah ni tu pun. Kalau paok bang suci dia la ko hojom dia ko dukowi. Kita la bang ye ipu long si dukko dia ko la bang ye, dam dia lu la bang ye. Ko dia mesti. Jadi
Karbi Anglong man Japan Momita Timung Pi report Biswanath Karbi Live. Pini adun tu arsik jeda birtan non puthorang ton penarjikta. Lakha krepli korkanthi constituency along kedo langlokso cooperative society asai hemalong ningkane sek ame mate AGM ame kanipon. Pini chiti ni phai crazy bhomti arni langlokso lemsalong AGM ame bipondo bangso ame along mepu bidya singh be ahin pensi me charipondo lapen alohi aman pen kachitong dun lake observer rajen timung senior inspector kam coordinator korkanthi mondol BJP amepu doloi killing korkanthi mondol congress committee amepu harsingkro langlokso lemsa kongchun bang sukur singh be lapen lemsalong shareholder sorkari gaubura atum chetong dun lapen lemsalong kelang chari dunji aphan ningkan sudhini ra engkoira lapen ningkan surhini ra engkoira hini aparman internal auditor bang hini aphan trat pen ingwai ponlo kangwai pon amen lake Jitendra Teron lapen Joysing Kramsa atom henlo langlokso lemsalong ke do kado kawe shareholder bang pharu ke thomrak throk ner kebra pho an do lasi langlokso lemsa kongchun bang ahin pen dra phan ke than pon ke sanga bang ke non cheklo jon thom jonpli an baksi longchot poputa than pon lasi laso philote Assam sarkar pen kapang dak pon one nation one ration card pu aransi claim pon nangkok po lasi langlokso lemsalong ke doan ration card abang phu bang phi atumaphan non prabjin pen Aadhaar card pen link serak nang poputa hawar arada tumaphan pachini takang tangtenon AGM ame a kongchun bang ahin pen ke jai pon alam thele non angton pen arjik sinang nikane seg isme sing kodokono masih kodokono hot ini tum adowe house long iparai pono kedam tang aningkan apa itu niki proceeding hai maka lepas pono lapen financial statement lapen te audit balance sheet lapen te internal auditor itu niki house pen dicapai sonan mane nang chitoi don sonan deng pono lapen te budget abang ka deng pono je moneng ke bang hilang abatai bang koson si mesen pen kapachun ponima la solem solong koson si pachim thur ponima lahai lam che puthak pensi nilitum ditu deposit mobilization pala so akam lagi deng pono lasi ditu niki san abangke keongdung ngopor bangke awde thaipo lasi society par pachim thur je pan pola damte deposit mobilization bang deng ponangki lasi pini bangso house along besi nitum RDM pono lasi labang kengpon po prajing pen AGM kijutang itu me pini dulu posi lai provel ke tanglo provel te nilitum cooperative officer dum ben tingwai ponsi labang so tam kengpon po nan ada internal auditor ke bangkan mesti pekon internal auditor ke badini kedam ta lingkan la pasal lens pe ana ali kedam tang bangke labang so society bang loss le aduh pamoi pen pengen nolak non e bangke long songgong pen expenditure cross pen ke profit bangke kom lah profit bangke 16,500 per ton ini lo ke bangji lingkan fan budget kita yang kon ke bangji ningkan budget bang tadeng kono da bangke surplus ini pacun kono hadi na di Assam Cooperative Society Act lagi section 39 tingkan dak langot salom long ningkan sek mate amei AGM hadi annual general meeting pang itono tapi lakso AGM ke sambil masih pacun kono ni di bangke non mat nangu bana pachini answer ate ni report bangke secrecy result lag bangke ni dak bangke naltum AGM bangke ni tham bangke long le Karbi Anglong Dhentagat pen Mizoram Hansela pen Dogmoka pen Rukasen Kro report Biswanath Karbi Live. Ang pini prime time abita laan pensi kang tonik lo. Kado kami phanta kurang thola pen domi thak me.